Singomakhanya ake sithule nasi isigqoko ebese siyakhuleka lapha ya komancinza omancinza intombi yabuyela esokeni onkabishile gagashe sibingelela enkosini uZondi laphana ekade iyobekwa osukwini la izolo ngokusemthethweni ibekwa isilo samabandla ingonyama uMisizulu kaZwelithini siyakhuleka ke gagashe sithi ke asenze lombukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo sithi nje sehlela ngezantsi evidweni esiyenzile einsukwini nje I think ngiyenze ekuthangi ivideo leyo ebe ukunyathela amakhona enkosi ngithi nje ngiyaxolisa ngehlela ngezantsi ngiyazithoba kuwe gagashi leya video engiyenzile beyukucwaneka beyukudelela hayi kuwe wedwa mancinza kodwa beyidelela ngisho isilo imbala ngithi ke ngithatha leli thuba okonakele ku social media ku TikTok ngikulungisa kuwo futhi u social media uTikTok ngokuqonda ukuthi uTikTok inkundla yokuxhumana esezingeni eliphezulu kakhulu othi mengabe ukhulume into kuwo ebese ihamba ibanga elide iziyofika ngisho phesheya kwezilwandle ngalawo mazwi ke ngiyathemba ukuthi la kuhambe kwafinyelela khona leya video nale engiyenza njengamanje izohamba iziyofika kuthi la leya video beyone khona yanyathela amakhona lena ke izohamba ilungisa ihambe iqoqa la kuhlakazeke khona ihambe ibhandisha la kuvuleke khona amanxeba evulwa ivideo yami yaphambilini ngalawo mazwi ke ngingezokwanda kade gagashe ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu maluju izandla ngithwala ekhanda ngithi ngicela uxolo Nkosi babuZondi lapha ya ekade iyobekwa isilo samabandla uKing Misizulu kaZwelithini ngithi nakuso isilo ngithwala izandla ekhanda ngicela uxolo ngiyaxolisa nakuZulu ke nje wonkana ake ngithi nje nakoZondi nje bonke ogagasho omancinza abancinza intombi yabuyela esokeni ngithi nakubo ngiyaxolisa ngokudelela inkosi yakogagashe ngicela ke ukuyibamba lapha le video ngoba bekweyokuxolisa nje kuphela kulungiswe iphutha la sone khona singomakhanya siyabonga kakhulu in advance ukuthi uxolo lwethu luzokwamkeleka kogagashi sithi mancinza bayede uyabona ke le video le ngizoqinisekisa ngayo ukuthi le video niyibonayo ngoba ngiyayibona ukuthi niyayibona le video lengiyenzile yami ngixolisa laphana kwinkosi ugagashe inkosi uZondi
awusukaneni madoda ayizikhona insizwa kodwa emhlabeni ya kuso sona lesizukulwane sethu esiphila kuso cha zikhona insizwa zikhona ukuthi ayiphaphi hayi ayiphaphi mfana khohlwa ayiphaphile zikhona insizwa zigcwele insizwa ya no ngizoqinisekisa ke la ukuthi leya video ningibona ngixolisa kuyo sizwe sakithi eSouth Africa in particular maZulu cha ilegit yenziwe yimini impela futhi ngiyaphinda ngiyagcizelela kuyo ngithi komancinza enancinza intombi yabuyela esokeni bogagashe ngithi ningixolele kakhulu yaphinda ngiyaxolisa ngizweke la ku social media kukhona laba abafoster ubunsizwa bekhuluma insambatheka udoti nje kahle kahle bekhuluma nje udoti bethi hayi insizwa enjani exolisayo besikuthembile insizwa exolisi uyabona ke nina abafana enizibiza ngeinsizwa enithi anixolisi funa ukunitshela ukuthi niqhelelene kude nobunsizwa anibazi sidala ubunsizwa nina futhi aningakaqali ukuba zinsizwa yabona nisengothuvi nje uma ngabe uthi wena uyinsizwa engaxolisi uyinonsense nje mina kwela kithi embumbulu la ngidabuka khona insizwa iyaxolisa ngoba insizwa iyayinyathela ezinye insizwa insizwa iyawuhamba umgangela iwashaya amakhanda ezinye insizwa manje akwazi ke ukuthi kudlalwa kusemidlalweni ebese usuka wena ebese kudlalwa uvuze igazi lenye insizwa ebese uthi ngeke uzwi uxolise kuleyo insizwa ngeke uzusibambe isandla saleyo insizwa leyo awuyona insizwa mawunjalo usikhotheni nje uyabona mawuyinsizwa uyaxolisa mawuyinsizwa uyabona noma uyaboniswa iphutha lakho ebese uyalungisa okokuqala into oyenzayo uyaxolisa apology that is the first step ekulungiseni iphutha second step wenza lokho ekuthiwa ngesilungu i-damage control wenza i-action i-action-ke iyahlupha i-action ngoba ibiza ukuthi uzikhohlwe wena uthatha isithunzi sakho usibeke phansi uphakamise isithunzi salawo nekhona ngoba nalawo nekhona usuke udepetize isithunzi usuke ulimaza isithunzi lawo nekhona manje ukuze kubuye isithunzi salapha lawo nekhona kumele ujapetize esakhe isithunzi kumele ubeke phansi esakhe isithunzi ukuze ukwazi ukubuyisa isithunzi somunye umuntu ileyo nto ke mina engiyenzayo njengamanje anginandaba nesami isithunzi ngisabuyisa isithunzi senkosi uZondi ngisabuyisa isithunzi senkosi uZondi anginandaba nesamo kwamanje esami mina ngizoyibuyisela ngesikhathi sami esami andisobuya futhi nokungaphezulu kwaloko ebengikhona kodwa nje ngifuna ukuthi kuyinkosi laphana uLokhuze uNdabezitha uZondi kanye noZondi ke nje bonke ngiyazehlisa nje kakhulu ngigcizelele evidweni engiyenza izolo ewukuxolisa newukuzehlisa newukukhombisa ukuthi iphutha lami ngilibonile futhi njengamanje ngizimisele ngayo yonke indlela ukuthi kulunge isithunzi senkosi sibuyele esimweni ngendlela eright nanokuthi ke inkosi yakwaZondi ngingasho nje ukuthi bengiqala mina ukubona nje amalungiselelo okubekwa kwenkosi ngiwabuke nje kusuka ekuqaleni kwawo ngoba phela yonke into beyishuthwa ipostwa so sawabuka amalungiselelo sayibona nayo inkosi izilungiselela ngendlela ezilungiselele ngayo sayibona inkosi ngempela ukuthi izimisele ngalesi sikhundla sayo vele eyazalelwa sona
njengoba kushiwo nje kwaZulu kuthiwa inkosi iyazalwa. Siyibonile ke inkosi eyazalelwa ukuba inkosi, indlela ebiyenza ngayo nokuziphatha nje kwayo ilungiselela ukuya laphana kubayede, nangempela yafika kubayede inkosi, kwenziwa isiko lesintu lokubekwa kwenkosi ngokusemthethweni. Siyabonga nje ukuthi ozondi banayo inhloko namhlanje, ozondi banayo inkosi namhlanje, ozondi sibuyile isithunzi sabo ngenxa yokuthi banenkosi eyisikhondla khondla. Hayi bafana, hayi thema ngiqala le video ngathi zikhona insizwa. Hayi wena othi insizwa uyibona ukuthi awukho espacini seyinsizwa. Mawuse espacini seyinsizwa uyayibona insizwa futhi uyazazi insizwa, zikhona insizwa kwaZulu. So nje siyabonga izingane zakwethu, ngifuna ukuthi nani nifunde kimi ngoba njengoba nisilandela nje nisithanda kanjena, akumele silo sinidonsele weni ngaso sonke isikhathi. Kumele kuhambe sinifundise ukuthi impilo inalamakhona kujikwa kanjani kuleli khona, kujikwa kanjani kuleli khona. Njoba ubona nje manje ngisekhoneni nje ngijika ikhona phambi kwenu, ngifuna nifunde ukuthi uma ngabe ngempela kukhona into oyenzile yangehla kahle esihlalweni sobukhosi, leyo nto kumele ulungise futhi uzendlale. Lokho kuthiwa i-public apology. Ayikho into ebaluleke njengaleyo nto, uxolise ebukhosini in publicly. Ngoba nalento yokuxolisa ekusithekeni ubuye suzo report ukuthi hayi usuxolisile, ube ungabonakalanga in public izinto kodwa uzone in public, leyo nto leyo asiyithathi serious. Ingakho nje singomakhanya siphumele esidlangalaleni sixolisa in public. And uyabona even ngisho lokho kuthiwa imbizo la khona kusuke kuyoqondiswa igwegwe, mina ngibona ngathi liphansi izinga kuno social media, ngoba leyo nto isuke yaziwa yilabo bantu abalapho kuleyo ndawo kuphela, abaseduzane kuphela. Kodwa social media njoba ngixolisa nje enkosini ubaba uZondi uGagashe, uyazi ukuthi le video iya ngisho phesheya kweyilwandle, le video kuyabonakala ukuthi insizwa yakaMakhanya nansi ixolisa enkosini yakwaZondi. So ngiyabonga ke ngane zakwethu, ngithukeni ke ningibeka amabala, kodwa mina ngithi enkosini yakwaZondi